سلاو الوابن تماشاوانین برز بولتنا دمجمیر شاشیا تایبت پروژاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کردن و افجی سرنوچنه. رجب طيب أردوغان سروك تركيا راضي نبو بيشوازية لجون بولتون بكو بولتون بعاجزي تركيا دركت. عفرين بويا پناگهك جعربان رو ناسنامه نول عفرينتين درست كرن. پلیسین لشکریان روسی انجام دانا دوریان خوین لشکری الباجار من بجل باکور سوریه را گهاندن. ترامپ و ماکرون انجام دانا ایریشن کیماوی لسوریه رد کن. دم باش مایک بومبیو وزیر دروی امریکا گوتو بجیه که دلگل کانال CNBC امریکی را گهاند. قدام دونالد ترامپ سروک امریکا و رجب طیب اردوغان سروک ترکیه گوتو بجی انجام دادن. سروک ترکیه پیمان به سروک امریکا دا کو ترکیه وان هیزن لگل امریکا شر دجی داعش کرنه ناکن ارمانجه پشتی وکشانی. Mr. Secretary, thank you for having me. It's a privilege to be with you today. Well, we're great to see you again. مایک پومپیو وزیر دروی امریکا ده گوتو بیجیه که ده لگل کانال CNBC امریکی بریکو دست به گشت روجهالات نوین بکه را گهند کو دما دونالد ترامپ سروک امریکا و رجب طیب اردوغان سروک ترکیه گوتو بیجی انجام دادن. سروک ترکیه پیمان به سروک امریکا ده کو ترکیه وان هزین لگل امریکا شر دجی داعش کرنه نکت آرمانج پشتی وکشانه. هروها پومپیو گوت کو اردوغان تکز کریه کو پشتی وکشانه هزین امریکی ج سوریه. ترکیه و بردوامیه بشر دجی رخصتنا تیروریستی داعش لسوریه بده. بریا نهاجی جون بولتون راوشکار اسایشان اجتماعی امریکا لاسرائیل را گهاند. کو هزین امریکی به گارانتیا پارستنا کردان ج سوریه وناک شنو. تکز لسر پارستنا وان هزان کرین کو لگل امریکا شر دجی رخصتنا تیروریستی داعش کرنا. جون بولتون کن حال ترکیه پرسا پارستنا چکدارن قصاده لگل بر پرسیارن ترکیه گوتو بیج دکه. دا کو پشتی وکشان هزین امریکی جه آرمانج کرنا ترکیه ورن پاراستن. جه دما کو دونالد ترامپ سروک امریکا بریارا وکشان هزین امریکی جه سوریه دایا و روش بروج هفکشا روجهالاته چمه فراتی و به تایبتین هفچین کردستانی آلوستر دبیو. بریارا دونالد ترامپ کاربدانه که ناف دولتی بخوره آنی هوله و ددما نهادجی. تکازیل سر پارستنا وان چکداران دقیق و لگل هزین امریکی شردجی داعش کرنو او پیمان جو ترکیه هاتیا ورگرتن. دوها شورمند اولهیه نتویه کشکا سپیا امریکا لگل شانده که گهشت انقره و ایرو پشتی جویناوی به بردفک سروکاتیا ترکیه بداوی هات بلز انقره بجهشت بهتر بیزانین في راپورتی ده. ایرو دور جه کمیرین راگهاندنه جوینا دنابره هر دو شاندین امریکی و ترکیه لانقره به انجام بداوی هات. جوینا دنابره هر دو آلیان ده زیدتری دو دمجمیران بردوام کر و جوین جبو دانوستاندنین روشا سوریه بو. لی به انجام بداوی هات. دی جوینه ده شانده امریکی به سروکاتی شورمند اولهیه نتوی یا کوچ کاسپیا امریکی جون بولتون بو و لگل سروک ارکانی امریکی جوزف دونفور و جیمز جفری کنها شانده امریکی تایبج با سوریه. هروا شانده امریکی تایبت به هفیمانی نافدولتی لدجی داعشیه پیکات بو. هروا شانده ترکیه جی به سروکاتی بردف که سروکاتی ترکیه ابراهیم کالن بو. لگل سروک میتا ترکیه جمال الدین چلیک و هنک برپرسیندن پیکات بو. جالی خوجی سروک ترکیه رجب طیب اردوغان رخنه لگوتارین بولتون کرن و تکسکر که او رجده لسر اپراسیون روجهالات فراته و آمده کاری تکرن بو دسپیکرنا و اپراسیونه. رجب طیب اردوغان راضی نبو پیشوازی لشانده امریکی و شورمند اولهیه نتویه کوچ کاسپیا امریکا جون بولتون و شانداوی بکه و نافبوری بلز انقره بجهشت. اردوغان دازانی کوتوی امبسروک امریکا را دونالد ترامپ را گشت بون ریکفتن درباری روجهالات چمیفراته لی گوتارین رایدرین امریکا جوداج و ریکفتن را تین بلاف کرن. پشتی که امریکا داخوازا گارانتیا پاراستنا کردان جی ترکیه کر وزیر بروانیا ترکیه گوت ترکیه کردان ناکا ارمانجه خلاصی اکار وزیر بروانیا ترکیه راگهاند که ترکیه لدجی پککه و یپگه و داعش شردکه ارتشا ترکیه تنتو و پیکاتین دن لدور ناکا ارمانجه او اتوایا اولانجی بپاریزه اروها خلاصی اکار تکس کر که بتو اوایکی ترکیه کردان که خلک رسن نافچین ناکن ارمانجه.
سروک نوناراتیا هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کرد سوریه دبیجه وکرنا اوفیس انکسی و رپیدان به آزادی سیاسی لروجاوای کردستان دور جراستیه اوتوبریارک فرمید و درباره ده نهاتی استاندن پشتی بلابونا نوچیا وکرنا باراگهن انجمن اجتماعی کرد سوریه لروجاوای کردستان نوری بریمو سروک نوناراتیا هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کرد سوریه راگهاند او نوچه دور جراستیه و پیاده باوری بجیان سیاسی نایه و حتی وکنها به فرمان پیاده 56 براگهن انکسی لروجاوای کردستان داخستینه هروها بریمو گوجی کودما پیاده باوری به پیک وجان سیاسی هبه و ری بده در باسمونا لشکر روجش بروج آوای کردستان و دم پیاده و بریارا وکرنا براگهن انکسی در بکه لگوندن عفرینا روجاوای کردستان هجمارک مزن جه چکدارن تفگرا نوردین زنگی و مالباتن وان به جه بونه به تایبتی پشتی کوشر نافبرا چکدارن نصره و زنکی ده بداوی هات. ایدی هرما عفرینا روجاوای کردستان بویا جه که گرم ج گروپین چکدار و مالباتن وان را هر گروپک دکفه آستانگیان ده برای خود ده عفرینه کوبدهان جه و شون جبلی عفرینه لبن دست ترکیه ده هنه دکارن برای خوابدن وان داران لی عفرین جوان را بویا پاناگه جبر کو بحضران مال لعفرین بی خودینه و خلق وان جبر شر راویا بون و نها بونه وک دیل لجم پیده مالباتن عرب بسربستی در باسی ناو خاک عفرین دبن و لطاخن باجر و گند و نافچین و بجه دبن و بسربستی کاروبارین خواه بریوه دبن لگور جدرن خوجهی جگند و باجر عفرین جه آرکر راگهاندنه که هن گروب جه عفرین درکتنه و برای خودانه جه کدن و جبو شر پیشبینی کری خواه آمده کرنه لیل همبرده پشتی شر داوی نافبارا چکدارن هتشه آنکو بریا نصره و چکدار نوردین زنکی هجمارک جمالباتن عرب برای خودانه گندن عفرینه وک باسوت و غزوی و گندن دردورا باجر لگور جدرن راگهاندنه که انجام رکفتن نافبارا چکدارن هتشه و چکدار نوردین زنکی او بو که 105 چکدار نوردین زنکی برای خودانه عفرینه و جدورن دبن کنترول واندا رادستی هتشه کرنه ددما چکدار نصره در باسی ناوا دورن دبن کنترول زنکی دبونه در باسی ناوا زندانان بون و دورده خلق عفرینی جی د زندان ده هبون هروها میدانک ج کومبونا اتومبیلان تیدا 205 اتومبیلین عفرینی ین دزی لور هبون و بریارا ج خلق وار اگر بلگه هبن ورن وگراندن ج دسپیکا در باسپونا ترکیه و گروپین چکدار جبو عفرینی و دموغرافیا ویت گوهرتن بیکو آلین کردی سینورکه جوی هلمتی را دینن و خلق عرب لشونا کردین در بدر جه خود دگرن و برحاتی و آزادی لفو تفگری دکن انجمن خوجهی یا باجاروک شیه لهرم عفرین روجاوای کردستان ناسنامه کنوج با ولاتین دور خود درخستن ناسنامه ولاتین نفچه شیه ده سریده به زمان ترکی و لیجر ویجی به زمان عربی نویسیه و بتو آوایکی به زمان کردین نویسیه هروها هلگره آلا شورشا سوری و لوگوی خوجهی باجاروک شیه هرم عفرین روجاوای کردستان لگور آمارین فرمی بره یه رژیم سوریه زیادترین 95 جسدی نشتجین و کردن هر وها لگوری جدرین کردی و روشنبیرین کرد بیجن جسدی 98 خلق عفرین کردن سرکرده کی د چکدارین ارتشا اجتماعی بسر حکومت سوریا دمکی ده راگهاند کو اودیک اپراسیون لشکری لباکور حلب بمبستا روبروبونا چکدارین هتشه آنگو انیان نصرا دامزراندنه دل دوانه که تلفزیونی ده یوسف حمود بردف که بناوی چکدارین ارتشان اجتماعی راگهاند کو پولیسین لشکرین بسر و ارتشه و به دابین کرنا کار اولکاریه دریا گروپان و رادبن و روشه دشوپین نافوری سربار کرجی که دشار بریده هن چکدارین وان بجداری کربون لینها بریار هاتی استاندن جبو آمده کرنا شتر جبو سیوکرنا فشار سرباجارو که اتار ببکن چکدارین ارتشان اجتماعی در دورا 35,000 چکدارین و دورین بین کنترولا ترکیه ده هاتینه بلاف کرن. برپرسی راگهاندنا قصده مصطفى بالیک و بخواه کرده پشتوانیا تیما توپاپیان یا رژیم سوریه دیکه و او یک به گرتنا حرمت خواه جه شهیدین 2004 جه آلیه چالاگوان و هاتا رخ نکره.
پشتی 8 سالان ji şerê Sûriye û kuştana bi sed hezaran ji xelkê sivîr û koçberkirin û derbederkirina bi milyûnan, careke din hewlên dubara vegera têkilî û peywandiyan bi rejîmeka dîktator têne kirin û ji aliyê xwe ve ew rejîm bi çi şêweyê dixwaze pelika xwe li pêş cîhanê spî bike û xwe gunehkar derxîne. Di vê dema dawiyê de wek çespandineke ji cîhanê re ku li Sûriye rewş aram e û hemû çalakî têde birêve diçin, rejîma Sûriye beşdarî di cama Asya de kir û serokê rejîma Sûriye Beşar el-Esed ku bi destê wî bi sedan ji werzişvan hatine kuştin û bi sedan windabûyî û binçavkirî hene, her wiha bi dihan ji xelkê sivîl yên herêmên Rojavayê Kurdistanê di 2004 de di raparînê de şehîd bûn. Beşar el-Esed piştevaniya xwe ji wê tîma Sûriye re daxuya kirin. Kiryar sitemkariya rejîma Sûriye di 2004 de ji ber nicetperestiya rejîmê û şebîheyên wê û kînek ji serkeftinên herêma Kurdistanê û şikandina rejîma behsa diktator li bajarê Qamişlo di lîstekeke navbera tîma Cihada Kurdî û tîma Fitûyê ya Dêrazorê, xelkê parêzgeha Dêrazorê û şebîheyên ewlehiyê bi keviran li ber xelkê sivîl rawestiyan û piştre bi guleyan xelkê bajarê Qamişlo kirin armanc, ku di encam de bi dihan şehîd bûn û ew yek ji bo raparînekê hate veguhestin û li hemû bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê raparîn rabû. Piştî van kiryaran rêveberê navenda ragihandinê ya çekdarên Sûriya Demokratîk piştevaniya xwe ji bijardeya Sûriyê ya TUPP ku bi bijardeya Bermîlan tên naskirin daxuya kirin. Mustafa Balî rêveberê navenda ragihandinê ya Qasedê li ser rûpela xwe ya fermî belav kiriye, têde bê ku hermeta şehîdên 2004 yên ku bi destê heman rejîmê di çalakiyeke werzîşî de hatibûn şehîdkirin bigire, piştevaniya xwe ji wê bijardeya rejîma Sûriyê re anî ziman. Wek çawa pêşwaziya serokê rejîma Sûriyê ji tîma Sûriyê re bû cihê Rexnê li cem çalakvanên Sûriyê, bi heman şêwa piştevaniya Balî ji wê bijardeyê re bû cihê Rexnê li cem çalakvanên Kurd û namayek ji kesên piştevaniya bijardeya Bermîlan re dikin şandin ku vîdyoya sala 2004 ya bajarê Qamişlo li ser torên civakî belav kirin û di wê de çawa nicetperest û şebîheyên rejîmê bi kîn û zikraşiyeke mezin bi Kurdên bi tenê hatine li tîma Cihada Kurdî temaşa bikin diyar dibe. Ji ber ku bi tenê Kurd bûn û xelkê Ereb û ewlehiya rejîma Sûriyê kîna xwe li hember serkeftinên herêma Kurdistanê û şikandina rejîma diktatora Iraqê di serê Kurdên Rojavayê Kurdistanê de derbirandibûn. Malpera Bes News ragihand ku hejmareke alavên leşkeriyên bi ser hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê li nêzîkî Kobanî bicî bûn. Hevdemî ku hindek jê deran ragihandin ku Amerîka dest bi vekşana hêzên xwe ji Sûriye kiriye. Bêhtir pêzanîn fê raportê de. Hata ragihandinê ku hêzên hevpeymaniya navdewletî bi serkêşiya Amerîka hindek alavên leşkerî ber bi Kobanî veşandin. Da ku li bingeha leşkerî ya Amerîkî bi cih bibin. Malpera Bas Newsê li ser zarê jêderekî gunavî belav nekiriye ragihand ku ev alavên leşkerî ku hatine şandin armanca wê garantiya ji navbirina Daişê li Sûriyeyê bi taybet li Dêra Zorê her wiha ji bo bidawî anîna rola hêzên Amerîkî li Sûriyê. Malpera navborî her wiha eşkere kir ku ew alavên ku gihiştine bingeha Amerîkî li Kobanê ji otomobîl û cebilexaneyan pêk tên. Derbarê vekşandina hêzên Amerîkî beriv herêma Kurdistanê ve heman ji derî eşkere kir. Guhartinek di leşkeran de rû dide. Guhate dîtin pêncî leşkerên Amerîkî yên ku nêzîkî bajarê Dêrikê bi cih bibûn beriv herêma Kurdistanê ve diçûn. Gulberanberî wê jî berdewam hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê bi serkêşiya Amerîka alavên xwe yên leşkerî beriv Kurdistana Sûriyê ve dişînin. Mîna alavên guhatin beriv Kobanê. Ji derê navorî tekez kir ku Amerîka eger hat û xwe ji Sûriyê vekişand jî wê çekên xwe ji Kurdan re bihêle her wiha wê berdewam di şerê terorê de be bi riya şandina alîkariyan û pêkanîna êrişên esmanî li dijî Daişê wekû piştgiriyeke ji çekdarên PYD re. Ev yekê tê piştî goberiya du rojan hate belavkirin ku hêzeke biçûk ji leşkerên Amerîkî xwe ji Dêra Zorê û gundê Xirabişik li gundewarê Kobanî vekişandin û beriv herêma Kurdistanê ve çûn. Gu ev yek wekû gaveke destpêkî ji biryara serokê Amerîka Donald Trump bi vekişandina hêzên xwe ji Sûriye hate binavkirin li gorî çavdêran. Derbarê bajarê Minbicê jî polîsên leşkeriyên Rûsî encamdana dewriyên xwe yên leşkerî li bajarê Minbicê li Bakurê Sûriye ragihandin. Di kongrekî rojnamavanî de Yusuf Mamatov berdevkê polîsê leşkeriyê Rûsî ragihande ku ji bo garantiya ewlehiya bajarê Minbicê û kontrolkirina rewşê û çavdêriya liv û tevgera grûpên çekdar.
وڵاتی رووسیا یەکەمین دەوریا خۆیان لەشکەری لێ دەردۆرا باژارێ من بجێ برێڤە برن هەروها مامەتۆف دازانینجی و ئەv دەوریا لەشکریایەکێ بدەهێ کیلۆمترەیان دەرباز کردە تا کۆ لێ دەردۆرا باژارێ من بجێ بجی ببە و گوت کۆ دەوریên wan yên bê bi şêweyekî cuda wê werne birêve birin. بله تماشاوانên hêja her li ser dawîn pêşhateyên hevkêşa Rojavayê Kurdistanê her wiha gera John Bolton rewşkarê ewlekariyan jî ewlehiya Netewî ya Amerîka ji bo İsraîl û Tirkiye ez ê li gel mêvanê xweşiyar Xelîl rojnamavan ha biriya Skype ji Slêmaniyê bi awayekî zindî li gel me ye dem baş mamosteşiyar destpêkê de em ê jî dawîn pêşhateyên hevkêşa Rojavayê Kurdistanê dest pê bikin bi taybetî li ser astê liv û tevgera navdewletî çi xwendin jê re têkirin. شاف باش ورا بخدي يعني اف دمي بتشوق ده تشتي دبي لقل امريكا وروج افا وتركيا تشتن برجرينجن تشتن جريداينا بقرارات ناف دولتي وتشتن جريداينا بمستقبلي سوريا اهميه يعني امزانن يعني اف تشتي شي بيا تويتي ترامب بلاف كريه جبركو لشجري امريكا بكشن سوريا بر ردات فعل شيكرن او ردات فعل لعردجي خيابون لآلية يبجي وإدارة ذاتية انه كانت الناف هاف گفتگو انه لآلية ريجيم جي حياة شيبون يعني ابتشنا قش قريداينا انه ام نها مقبل سر خطواك نو سر خطواك اي بيشاروجي سوريا جدا بكي وخيا بكي برنگكي نو باش تنها بحثا تويتين سروك امريكا كر از خوازم پرسکه دوی درباره بکم مجبر چه دماکو سروک امریکا دونالد ترامپ ده هر تویته که ده یعنی هر تویته که بلاف دکه هفکش روجاوای کردستانی آلوستر ده بس دما وی که چیه بخا يعني ام زانب باش بخون دست بكيش ورشا سوريا ضحايا انها مناطقي او تفراقي اداره ذاتيه تم بترسبون جبركو او قريدمبون وان تكالين وان بالي روسا رهنا بالي ريجيم رهنا بالي ايران رهنا وتكالين وان امريكا رهنا يعني حيانها نكارين يعني ارضيه باش جخاره شيكرنا بدولة نمنا تويرة جبروي يعني دسبيكي ما دقو عفرين بتشي عفرين او نمونات ما زنبو عفرين بتشي جبركو روس نابن هفال روس جدامامها بردا دجبنم بكردارة وراجي عفرين شو بشتي عفريني ماجو دورتي كوباني وتي قامشلو ودردوري دن دقوتنا انتي كلمة امريكا رباشا امديت يعني وقت ترامب تويت كي نشر دك اكيد ترامب سر دستيخر نشر ناكي يعني بنجهك ويتشتيها سياسيين مظن لامريكا بقرار ترامب رانا انه هدي بس يعني جبوتش ام كردات دعم دك الرجاء جبوتش ام اداره ذاتيه دعم دكن دفي ام بكشن دفي مقابله بن دفي فراها بن جبروي يعني اف زعيفبون بجي اداره ذاتيه حانها بشكل كي حزبي بشكل كي منفرد كاردكي ونكاري تيكالين راست بدردوري خرجك بدردوري خرج كسي كردن ولا كسي عرب دولة الدن او تركن باش كاك اشيار جبو گنگ شکرنا روشا سوریه بگشتی و بتایبتی دیتنا چارەسەریە که جهفکیشا روشالات چم فراتیره داوین پیشاته و کو دست بکد مگوت گرا جون بولتون روشکار اولهی نتوی یا امریکا جبو اسرائیل و ترکیه بو الگوری نارینات الگوری خوندنات گلو اف گر و چی چارەسەریە که جهفکیشا روشالات چم فراتیره ببینه دفي مرة لفي خالدة مرة تشتكي خيابك أمريكا يعني بزو ناشر سوريا جبركو أمريكا ناخذ أو لشكري إيراني أو هيزي إيراني للشرقي ولسوريا بقوات ببن أمريكا بكشي دمك دريج دا ندمك كندا بكشي بشروط بكشي بشارك دن جو روشا سوريا رب بني وقت شتي أم دبينن بولتن شو إسرائيل والإسرائيل بري روجك دروجا بوت ام
سوریه بکشن دمک درێژ دا لێ ئەم دخوازن کوردا بپارێزن ئەم دخوازن کوردا بپارێزن نه ئەم دخوازن ئاپۆژیل سەر حالê xwe bimîn yani bila em rast bin yani wextê vê gotinê dike dixwaze Kurdê Sûriyê hemî ev yani ev topraqê Kurda biparêzê bi şekilkî bibe qaîdek ji Amerîka ra li Sûriyê wek ji li Iraqê çêkirî li Kurdistanê çêkiriye bi nirîna me Amerîka bikişî di demek dirêj de ne demek kinda bikişî Iraqê û mesafakî çêkê mabinê xwe û Sûriyê û bimînî himayata Rojava bike ew menatiqî Kurdî Sûriyê bike lê ne bi vê rengî ne bi vê rengî ev îdarê heye yani ev tiştenê çê dibin niha Rojava nimûne kenekê berî vê çend roja derketin gotin em dixwazin nîzîkbûnekê çêkin di mabînê her du aliyê Kurdî da ev xutwak ji îdara zatî ye bila em rast biaxivin yani îdara zatî bidaxtin duwelî ji Fransa û ji Amerîka niha dixwaze nîzîkbûnkê şêkê guhartinkê şêkê di îdara zatî da leno ew zanin yani ev rengê hizbiyetî ev rengê bi tenê nikarê îdara mantiqê bike û kesê navdewletî jî qebûl nabin yani razî nabin ji ber ku daxtik li wan heye daxtik heye derbarê seredana Bolton û şanda li gel wî şanda pêre ji bo Tirkiye piştî derbasbûna dî demijmêran di navbera yan jî encamdana civînekê di navbera her du şandan de şanda Amerîka û şanda Tirkiyê de bi serokatiya John Bolton ji aliyê şanda Amerîkî û bi serokatiya berdevkê serokatiya Tirkiye Ibrahim Kalin ew civîn bê encam derketin. Her wiha serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji aliyê xwe de jî rexneyên tund li gotarên Bolton kir û pêşwazî li Boltonê kir. Baş redkirina Erdogan ji pêşwazîkirina Bolton her wiha çûna Bolton ji Tirkiye biacizî tu çawa şirovetke? Niha em nizanin heye niha çi çêbiye de ew rûniştinê Bolton da lê tiştê derketî ser ragihandinê eno yani ew celsa ne baş bû û Erdogan ne razî bû Bolton ra gotî eno tesrîhê tel İsraîl gotibûn ne baş bûn ji bo himayetê Kurda li Sûriyê em razî nabin divê pekeke Sûriyê derkeve divê ev yani rengê leşgerî li Sûriyê nemîne li aliyê Rojava lê ez dibêm eno Amerîka razî nabe Amerîka razî nabe ji ber ku niha pekeke ew îdara zatî ew peyedê Rojava teslîmî rejîm bike yani İran qewîn dibe İran qewîn bû yani xetereke li ser Amerîka Amerîka yani meşruê wê di Sûriyê de nüfuzê İranê kêm bike û hindik bike ji ber ku naxwaze ev hilal şîî evê derbasî Rojava dibe mezin bibe û çê bibe ev netîja me digînê netîjakê eno Türkiye dawî neqda bike lê Türkiye namînê dijî serokê Tirkiye dibêje em roj din li ser encamdana operasyona leşkerî lê devera Rojhilatê Çemê Ferhatî û dibêjin em ê derbasî deverê bibin. Her wiha piştî encamdana civînekê di navbera Trump û Erdogan de serokê Tirkiye soz bê serokê Amerîka da ku ew wan hêzin ku li gel artêşiyan jî hêzin Amerîka li dijî Daişê şerkirine wan armanc nakin. Yani çawa ev yek tê xwendin Kekşiyar? Ez bawer nakim Erdogan derbasî Rojava bê ji ber ku yani ev derbasbûnê Rojava li ser çi bi nemayê tu dibêje li ser çi bi nemayê tu dibêje Tirkiye derbasî Rojhilatê Çemê Ferhatê nabe gelek alî gelek şirovekarên siyasî Kurdî dibêjin wê Tirkiye derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe yan jî deverên Rojavayê Kurdistanê bibe. Derbas nabe ji ber ku Amerîka ne ji maslahetê wana Tirkiye derbas be derbasî mon bijib be yani ez zanim ne wek tiştê tê xwandin yani tîkelîn hene mabinê Amerîka û Tirkiye ji ber ku mon bij teslîmî wan kin bilmuqabil îdara zatî werê guhartin menatiqê Qamişlo û Kobanê werin guhartin ev îdaret nû ji wan re dînin hingê Amerîka da bi şekilkî dûr bi şekilkî ji Kurdistanê Iraqê teybat ji wir îşraf bike ser Rojava. Baş çi tê pêşbînîkirin ji hevkêşa Rojavayê Kurdistanê re Kekşiyar her wiha ji aliyên Kurdî di vê demê de çi jê tê xwestin bike ji bo parastina deverên Kurdî û ji bo yekrêziya navmala Kurdî jî?
اج دسبيكي تم دبيجم يعني انه ام نقارن بشكل كي حزبياتي ام اداري مناطقي خبكن يعني اما قاستي شريك ما هنا شريك مع عرب هنا وارمن هنا واشوري وسريان هنا جرس اموارتي كلمه كلمه خورد من بشكل كي ديمقراطي يعني نه بشكل كي وك بكك او بايد لسوريا دكي اف شكلي حزبياتي بايد دكي نباش بو ما تمني وديت يعني اللي صالح شو ده دفي افتفقرا كردي يعني نيزيكي هب من برنجكي نو برنجكي ناف دولتي يعني برنجكي متحده وامريكا اشراف بكل سيرفي نيزيكبوني ووك ازانم يعني نهار نيزيكبون هنا يعني قفتوغون هنا لحرب اليه للندوه الي مطلوب دان جبركو اداره ذاتي امزانا روجي وقت قلتنا كنكي قلتي ام بلا ورم بيروي خافاكن اف بارتي كردي بشتي روجكي مديت يعني من بيروية كتي بنكرن يعني قرار قلتن قد خير لكن ليه ام دخازن خطوات راست ببن العربية جبركو قلناها يعني قامش لو كوبانيجي اوجي وك عفريني ببن خطرها نا خطرتنا تركي درباس دمانا هذا بيوستا كريزيانا مالا كردي ورا دروست كرين قال لك سباس جبو روجنامافان شيار خليل جي سليماني باواي كيزندي تلقلما بوزور سباس جبو شروبه انت سروک امریکا و سروک فرانسا درباره روشا سوریه جویان و دجوینه ده هر دو سروکان تکزیل سر رگری کرن لب کارانینا چکن کیماوی سوریه کرن ده دخیانی که دکوش کاسپی امریکا را گهاند کو دونالد ترامپ سروک امریکا و ایمانوئل ماکرون سروک فرانسا تکزی لسر جنابرنا یک جاری داعش کرن و روناهی خص نسر پلانین وکشانا هیزن امریکی به هشیاری و تکز کرنجی کو نابه بتو آوایکی چکن کیماوی لسوریه ورنب کار آنین هر دوی درباره ده مایک بومبیو وزیر درباره امریکا را گهاند بو که امریکا درباره وکشانا هیزن خوش سوریه برچاف رونی دانه هپیمان خو وکشان و به هشیاری ورکرن هپیمانی آناف دولتی هجمارک آمدکارین لشکری جحسه کش بو روشهلات دیرا زوری ریکرن دور افراد پوست راگهاند کدوه هپیمانی آناف دولتی بسرپرشتی امریکا هجمارک آلاو و آمدکارین لشکری جگوند شداده یبسر باجار حسکه و جبو روشهلات پاریزگاه دیرا زوری ریکرن هرلگوری مالپرا نابوری کو شاندنا آمدکاریان تی پشتی روژه که جه ایریشکرنا ریخصنا داعش یا تروریست بسر بنگهن چکدارن قصده و لدورا 24 لباجاروک الشغفه یه بسر پارزگاه دیرازوری و دورا سوریه یا مافی مروان را گهاند که جدسپیک هاتنا روسیه جبو سوریه بهتری 26,000 برمیل تقینر بسر باجار و باجاروکین سوریه و هاتنا آویتن کود انجام ده هجمارت مزن جه کشتی و برینداران کتن رخصتناک مروی لسوریه را گهاند گو رژیم سوریه به هزاران برمیل تقینر لسوریه آویتن جدسپیک هاتنا روسیه جبو سوریه دو سال 2015 تورا سوریه مافی مروان راپورت که خود را گهاند گو رژیم سوریه 26,577 برمیل بسر باجار و باجارکن سوریه و آویتنه جدسپیک هاتنا روسیه جبو سوریه ده ایلونا 2015 ده گود سال 2018 ده 3,601 برمیل تقینر هاتن آویتنه راپورتا نافبوری دیار کرد گود انجام وان ایریشانده 187 سویل لسوریه هاتن کشتن دناوانده 51 زاروک و 55 جنجی هبونه گو پرانی آوان جو گوندوار شامی بون و به تایبت غوطه روجهلات گو رژیم سوریه ایریشک برفره ده صبات 2018 ده بکار آنی ده بهتری 1396 برمیل تقینر هاتن بکار آنین هر لگوری تورا سوریه مافی مروان گو رژیم سوریه نزیکی 917 برمیل تقینر به سر پارزگاه درعا و جی آویت دما گو هول دا و پارزگاه و گرینه کنترول خواه گود انجام ده 11 سویل بون قربانی راپورتا نافبوری اشکره کرد گود ایریشن برمیل تقینر ده دو سال 2018 ده به دهان ناوندن سویل هاتن ارمانج کرن گلگوری آمارن وان بهتری 35 ایریشن لسر ناوندن سویل برمیل تقینر هاتن بکار آنین ده داویا راپورتا خود تورا سوریه مافم روان سر بار کرو گود سال 2018 ده
هجمارا برمیلین گو هاتن آبتن به سر باجار سوریه ده کمتر بونی جه هجمارا سال 2017 ده گوته ده 6243 برمیل هاتن آبتن و ده انجام ده 130 سیویل هاتن کشتن ده ناوان ده 55 زاروک و 32 جنجی هبون. احتراق مستودع بنزين في برميل يا شباب ما خطير. عربستان السعودية بنيازة كو باليوسخانة أخوال سوريا دده من بيدفك روجنامة تلغراف يا بريطاني إيرو لسر زار شروكار بريطاني سوري داني مكي بالأفكر قوالات السعودية بنيازة كو دده سبيكا في صالده باليوسخانة أخوال شما بايتخت سوريا وكو بيواندين خوجي بريجيما أسد جنوب أكتيف بك پشتی که ولات سرکه بود بانگا رو خواندن رژیم اسد جبریا 8 سالان و لگوری روزنامه بریتانی بلافکریه که وکرنا پیوندیان دنابر عربستان السعودی و رژیم اسد ده و حزبونه که بده رژیم اسد و هلوستا ویجی به حزب که وزارت دربیا فرانسا راگهاند کو فرانسا دوباره وکرنا بالیوسخانه خو لشام رد کرد دوه د کنگره کی روزنامه وانیده بردفکا بناوی وزارت دربیا فرانسا اگنیس فون دیر موهل د برسبا روزنامه وانه کی ده درباری وکرنا پیوندین دنابرا رژیم سوریه و فرانسا دراگهاند کو فرانسا به تو اوایکی پیوندین دیپلماسی برژیم اسد را ناکه سربار کرد که فرانسا دوباره وکرنا بالیوسخانه خو لسوریه رد کرد بریا چند روزانجی ولات امارات عربی و بحرین بالیوسخانه خو لسوریه جاره کردن وکر روانگاه سوریه یا ما فیمروان ایرو بلاف کر کل سوریه و لدورین جدا جدا ده دو حفده کس ناوان ده سه چکدارن رژیمه دروشن جور به جور ده هاتن کشتن لگوری روانگاه سوریه لپاریزگاه حلبه ولاتیه که جگوند حلبه ده انجام گله که بچکن گروپین اسلامیین لگوندواری عفرینه جان خواجه دزدا اروها 5 چکدارن سوریه دموکراتیک و 8 چکدارن رخصتنا داعش تروریست ده انجام شروع پفچون نابرا وانده لگوندوار دیرا زوری هاتون کشتن سرباری کشتنا سه چکدارن رژیم و میلیسم بسر و ده شروع پفچون وان به داعش رو گروپین اپوزیسیونی هاتون کشتن لپارزگاه رقای تقینک جعالی رخصتنا داعش و هاتا رودان و هجمار کشتی و بریندار کتن مالپرا اعماق یا بسر رخصتنا داعش و دو بلاف کربو کو چکدار کی داعش لبارگاه که چکدارین قصده لناوندا پاریزگاه رقای خطقاند ده انجام و تقینه ده 17 کس جه چکدارین قصده و ناوان ده کشتی و بریندار هبون بونا قربانی جعالی خواه تورا سوریه یا مافی مروان ایرو راگهاند کو تقینه کدنجی لأواهی النفوذ لپاریزگاه رقای هاتا رودان هجمار کشتی و بریندار کتن بریان هاجی گلک تقین لپاریزگاه رقای هاتن انجام دان رخصنا داعش بفرمی او تقین الخودگرتن بهاتنا باهوزان بسر کامپا الرکبان ده بدهان کنن کامپه لبر باچون و رو شاوان گلکی خرابه روانگاه سوریه یا مافی مروان راگهاند که بهاتنا باهوزه بسر کامپا الرکبان ده روش خرابتر بو بدهان جکونن نشتجیان لبر باچون کامپا الرکبان بهتر جه 6000 نشتجی الخود گرو مترسیه تولفدانا رژیم اسد جوان هيا اگر امریکا خوش بیابانا سوریه جیف اکشینه وزارت بروانی امریکا اشکره کرد که مزن برپرسیارن پنتاگون دستش کارکشان او جی پشتی دستش کارکشاندنا جیمز ماتیز کیوین سوینی که مزن برپرسیارن پنتاگون امریکا راگهاند پشتی 2 سالان کارکرینه ده پنتاگون ده دم هاتیه کار ده کرتا تایبت ده بکه جه شانازیه بو که وزارت بروانی امریکا کار کریه
دستشکارکشانا کیوین سوینی پشتی دستشکارکشاندنا جیمز ماتیز وزیر برهوانی امریکا به دمکا کردته. ده انجام موشکباران و برمیل تقینر یین رژیم بریانها لسر حلبه آوید آواهی کاتا رو خواندن و مالباتک به تواهی بو قربانی. روانگا سوریه ما فیمروان ایرو بالاف کر که ده انجام موشکباران و برمیل تقینر یین رژیم لسر حلبه بریانها پرانیا آواهیان زرر گهشتیاوان ایرو آواهی کجوان لطاقه صالحیه لناوند داباجیر هاتا رو خواندن. مالباتک جپنج کسان پیک دهات به تواهی هاتا کشتن. لگوری روانگاه سوریه یا ما فیمروان او مالبات جدوجن دوزارو و باویوان پیک دهات. ماینک لگند گولیا یه بسر نفچه راجو یا عفرین روجاوای کردستان تقیه و ده انجام ده چک دارک و کسکی دن برین داربون. لگوری جدرن تایبت جناوا عفرین جارکر راگهاندنه که ده ماینک لگند گولیا جر تقیه و ده انجام ده شوانکی عرب و چک دارک برین داربون. وی جدری هروها دازانین که مطرسیک مزند کتیه دل خلک گنده جبر که دنگ تقینه گلک بهیز و بلند بو. کتیان ویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوریه گفن که لدیجی روزنامه‌وان عنایت دیکو تینا خوارن شرمزار کرد و داخوازا راوستاندنا کریارن بویشیوی کر بهتر پیزانین دوی راپورتی ده. یکیتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوریه داخویانیه که درباره گفن گل نویسکار و روزنامه‌وان کرد عنایت دیکو تین کرن بلاف کرد. تده او گف شرمزار کرن و داخوازا راوستاندنا کریارن لدیجی روزنامه‌وان و نویسکار و روشنبیران کرن. ده داخویانیا یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد ال سوریه هاتیه گو او گفن گل سر نویسکار کرد عنایت دیکوتین کرن بخمخواریک مازن دشوپینن گو دما داویده گف و اخافتن نخوش ج اندام اوفیسا جبجی کاریا یکیتیه را عنایت دیکو هاتن کرن او جیج برنارین و هلوستن وین سیاسی و بتایبت بانگاوی جبو لدارخستنا کنگرکی کردستانی داخویانیا نافبوری هر وقت کس کر گو اف گف وکو بردوامیه که جی گفین گوتین خوارن لسر نویسکار و روشنبیرن کرد جی سال 2012 دوتانها جی آلیه هنده کسان لسر مال پرنج واقع سویل. یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد ل سوریه سربار کرو گوت گو عنایت دیکو یک جوان کسین روشنبیرن ین کوبشی و یکی راست کار کرند 7 سالین بوریده و نهاجی گف لیت خوارنج آلیه مافیاتن فیسبوکه گوبسر آلین سیاسی و نه جبو فسکرنا نارینه که تایبت لسرجادا کردستانی. ده داویا راپورتا خدا یکیتیا نافبوری اف گف و کریار شرمزار کرو پشتگیری آخوش نویسکار عنایت دیکو را دیار کرن و بانگ لدزگهن گود وی واریده کار دکن و بوان کریاران رادبن ج آلیگرن پیده و رژیم سوریه گود دف جوان کریاران بردن جبرکو او لپشت کریارن به وی آوائی رادوستن. لگوری داویترین آمار نتوین یگرتی هجمارا پنابرین سوریین لعراق و هرما کردستانه گهشت یا 252,526 کسی. لگوری داویترین آمار نتوین یگرتی هجمارا پنابرین سوری ین لعراق و هرما کردستانه گهشت یا 552,526 کسی. کمیسیارا بلند یا نتوین یگرتی یا تایبت بکاروبارین پنابران داوین آمار درباری هجمارا پنابرین سوریین لعراق و هرما کردستانی بلاف کریا او آمار جی درکفتا 31 ماه 12 ج سال 2018 ده و هاتیا دابش کرن. لپارزگاه هولیر 128,675 پنابر هنه 98,339 لناوا باجار هولیر دجین 11,608 پنابر لکامپا دارشکران دمینن 8,006 پنابر لکامپا قشتبا دمینن 7,735 پنابر لکامپا کورگوسک دمینن 10,861 پنابر لکامپا باسرما دمینن لپارزگاه دوهکی 88,503 پنابر هنه 34,101 پنابر لناوا باجار دوهک دمینن 33,933 پنابر لکامپا دومیز یک دمینن 10,409 پنابر لکامپا دومیز دو دمینن
8600 و 88 پنابر لکامپا گویلان دمینن 1111 پنابر لکامپا آکر دمینن لپارێزگا سلیمانیە 13151 پنابەری سووری هەنا 33009 پنابەر لە ناوا باژارێ سلێمانیە دمینن 9052 پنابەر لە کامپا عربەت دمینن لە ناوچەیەن جودا جودا یەن عراقێ ئانگۆ دەرڤەی هەرێما کوردستانê tenê 2106 penaberê Sûrî hene. Li gorî Komîsyara Netewêniyegirtî ku 99 ji sedê ji penaberên Sûrî yên li Iraqê li navçeyên Herêma Kurdistanê dimînin. Her wiha 63 ji sedê ji penaberên Sûrî yên li Iraq û Herêma Kurdistanê derveyê kampan dimînin. Li Herêma Kurdistanê jî neh kamp ji bo penaberê Sûrî hene. Ku 3709 penaber li wan neh kampan de dimînin. ئێرۆ لە هەولێرێ هەردوو ڕێخستنên سپارکیا هۆلەندی و ئەیادی سەلام ئاهەنگێک ji 120 خوێندەکارên Rojavayê Kurdistanê re ji derçûyên kursek bihêzkirina zimanê îngilîzî li darxistin. Ku ew xwendekar jî lê zankoyên Hewlêr û Duhokê dixwînin, du xwendina xwe de serkeftîne. Di dawiya ahengê de hin gotar ji aliyê rêxistina Spark û Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava ku piştevaniya xwendekaran ji aliyê wan rêxistinan ve bi hemahengî li gel Yekîtiya Xwendevanan hatin pêşkêşkirin û bawernameyên derçûnê li ser xwendekaran hatin belavkirin. ایرو آهنگا درچونا خولا زمان انگلیزیه اف خولا رک خراوس پارک و ایادی سلام هر دو کجمرا کرن ایرو از گله که کیف خوشم جبرکو از درچوم مهارات من انگلیزی دا گله کی باش بونها هست من گله کی خوشنها لقل هواله محخوا محمي هاتنا الفدرينها براسي جهد خوششيه بو دورات في مجاهدنا كي هنا كايرو راسي درشونا تقريبا 120 طلبه ما هنا السراسل الهدو محافظه هولير دوكي فتشكي قالك باشا بو هردو منظمه هنا كي بيرا بنوكو منظمه سبارك ويا الاسلام واكيد بتنسيق هبه ان شاء الله بمره جيت بشروج دغو دورات جوراجور برفرحتر هبن قلنا بينا مجي مباشر بو انا كرهبه بس واكيد يف طلبه يعني طلبه ما يروج افانا جي كيف خوشي راسي جو بجداري وخولاده دبن واكيد بدوره كما باشتر ان شاء الله بشروج بما وكو رخاوي سباركي هولندي ك ل 2014 لە هەرێمی کوردستان کار دەکەین لەسەر گەشە پێدانی کەرتی تایبەت و خوێنی باڵا نزیکەی 300 تەڵەبەی کوردانی ڕۆژئاوا سووریەکان لە هەرێمی کوردستان لە زانکۆی ئەهلی و حکومی و پەیمانگاکان دەخوێنن زەماڵی خوێندنیان منحەیان لەسەر ڕێکخراوی سپارکە ئێمە مانگانە هاوکاری مادیان دەکەین لە ڕێگەی سیستەمی بانقیەوە و بۆ بەشێک لە تەڵەبانە 120 تەڵەبە لە هەولێر و دووهۆک با بڵین کۆرسی ئینگلیزیمان بۆ کردوونەتەوە بۆ ئەوەی توانای ئینگلیزیان بەهێزکەن ئەم پرۆگرامەش هەستاوین کردومانە لەگەڵ ئەیاد سەلام ڕێکخراوێکە کە لە هەولێر و دووهۆک هەستاوە بەم کارە و ئێمە هاوکاری مادی ئەم ڕێکخراوەمان کردووە. سەیران نورەدین حاجی ئامادەیە ژان عەبدولعەزیز خەلەف پێشمەرگەیە بناوێ ئەیوب ڕستەم عەبدەڵڵا بەکر پشتی وەرگرتنا چارەسەریە لە تورکیا و ئەوروپا وەگەری هەرێما کوردستانی و دخوازە لەگەل پێشمەرگەیên هەواڵی خۆ وەگەرە کوردستان و سووریا و بەرەوانیت بەردە بکە پێشمەرگە ئەیوب بەحسا چیرۆکا خۆ ji ئارکێرە دەکە کام هەورە لێ تەماشا بکەن. Ez pêşmerge Eyyûb Rostam Abdullah Bekrim ez xelkê Rojavayê Kurdistanê me lê intifada sala 2004 ez hatime Kurdistanê wekû penaber û li sala 2012 demê damezrandina leşkerê roj ez bûme pêşmerge û ez derçûyê xewla êkim û li demê hatina Daeş sala 2014 ez beşdar bûm beşdarê şer bûm من شري داعش كر همي رنگي شرا والهمي عرضي كردستاني من شر كريم محوري شنغالي از بريندار بوم قلل چاوي مكت پشتا سرين و دركت دستو بيك من شلل بوم ومن عمليك الدهوكي تشيكر واز فريكر ما انقرا عمليك سري مرا تشيكرن وجارك دي
علاجا مكمل بو از برما المانيا دستو بي من شلل علاج كرن واز ماوي 2 ساله اسمام المانيا وزفري مالي اللي بيستو ايكي هيفا 12 2014 دمي داعش ناف شنغالي دا ام وكو لشكري روج ام تشون دا ام بسطينين شنغالي وشارك زور قرص بو جران بو دوي شريده صدو حفتين فري داعش بتر بشدار بنوي شريب واسلوري بريندار بوم دمي از المانيا زفري مالي تختورا قوتا من دوي هرد بردوام از درمانا بخم حتى اساغم واز علاج اخوي فيزيائي بردوام بم مستمر علاجي بكم حركي بكم از علاج فيزيائي بكم وهروها كاتشاوا مشار الكردستاني كر هيفيا ما اوكو ام بچن روج آوا ملتي خو باريسن ديفري بازا بارزاني براستي برينا من قلق زحمت بو مقلا خوين رجان بر خاكا كردستاني دا بس مادام از ما مساخ از ديسا آمادما وهر مستعدم چي قاوا شرك چي بي مشكلك چي بي از هرم بروانيج في آخيدا بكم از بينم سرفيري بازيم حتى اساغم بری بداوی هاتنه دوباره سرنوچه. رجب طيب اردوغان سروک ترکیه راضی نبو پیشوازی لجون بولتون بکه و بولتون با عاجزی جو ترکیه درکته. عفرین بویا پناگهک جعربان رو ناسنامه نول عفرین تین درست کرن. پلیسین لشکریان روسی انجام دانا دوریان خوین لشکری الباجار من بجل باکور سوریه را گهاندن. ترامپ و ماکرون انجام دانا ایریشن کیماوی لی سوریه رد دکن. بولتنا تایبت بروجاوای کردستانی و سوریه جواره هاتا پیشکش کرن. هر شاد وقت